tukwate ogeni mutegeri wa Wero TV kile mubango jetu jwa tusokanire kanyo mubango jura jukwejagira kukweribithia kukwereithia mantu nkoroki ukuthomithia na kinya gugukenia tugicokanire kanyo nagwe na bange tukwe naru twetegera mwikire jwangu mtu abati gwikira nguo atia no bati kwira mtu uragekira nguo kana no bati kwithura akiuga kana akiuragia kiuria iguru rya nguo ekwi ira wikirite we nani Lisbeth Ntabira Wariongo nani Jeremy Kaburia nani Mbita Walusinyaga David Joy mwikire jwangu jitutegera naru na mwikire jwangu kainge kuri baratu jibora gwa biuria no wikire nguo kaigwa antu bara kwina agwe tuge mukuru oku kana mukuru oku kana inyana baku kura antu ana batuma bagasintia nguo kana mwana oku kana musiari ugore mtu no bati kwithurwa aitonyagira mubango ne jwaku jwa gwikira nguo kana ura ugwo gwangwa ubangite na nguo ciaku ngwira ukagura no mba kwithurwa nkurukirie tuma ukasintia mathugana jako igurira nguo watotega nguo ndukene ukaigwa nguo ndio umenda lakini no ntubona naona kana no ntubwa kina na kina ntigura nguo nibo ningiuga we mutumia muthuri ni abati gukwira uria ubati gukorwo gikira tuguo muthuri ni abati gukwira uria gwikira tuguo actually tondo tariu ni kuraringana muthiete ku ni kuraringana wiku ringi no kore muthiete kabandu uguo agwitite muthie bandu bena kashare fulani ubata kuthiwe na kaguo gakuvi uguo na agwitite bayarata ake acoke athie bare ambirie gucamba makiuraragia kana hai uyu no ake mutumia waku kweri koguo ndairia mutumia eritwe ni muthuri nguire agwikira bau ni ndirona ta kobange korobe na mabetia riu ri gukwenda kuga ati ni mbira gwe nguira ngwikira ko te onto tonu mwire angate wakwa muntu muka aombirwe ni ngai nuntu ni mawa magukenagia into cionthe ire iri nthino nikio yatumira munenkera rucwire ruru nyoroku taru nurubitha nuntu waki muntu mukana rekererwe ekire nguo buria kwenda kuringana na buria kwigwa kuringana na mwiri wake buria wikari na kuringana na kira kimukenagia nkoro yake. Kwa kairi uriuga wikiripo mtu bwangu wendi bwawe buria baugana gisungu my dress my choice tiga mwana tu nwe kanwa wewe ubati gwicirirwa nekira indo nuntu mwana ati mukinyu bara bakugaga ati ni mbikira giki kana kiri ogu mwana ati mukinyu meciria makete makuru magakinya bau lakini arekia gwikira nguo arekia mutumia arekia gwikira nguo akauragia mundu murume wake bau ni sawa nigetha muthuri wake nake akamura we sawa kana ndwe sawa ruteo na muria kenda mwira i na muria inge waboro muntu oragia kana kaguo kau kambikariritie ati na kura teke gukina ruta nani kuringana mathugani jakwa ndithuganagia ti ntuku cionthe mwekuru akuragia ngwira gwikira kuringana na uria nkuigua Mr. Njo akiuga aliuga mwekuru thu ntuku cionthe etete mundene akuria ni thongia kurima etete thokone ni buia kwendia marigu eta kunde kuretete inya thu igutwira ndithuganagia nani ndira wina mwekuru oku kethira irutera ndwa mwekuru kwe ntuku ira wiga wibwetete no etho ikumara ome na kwe ngwira umbotamani bo inya rira akota umutego u okaigwa no mutamani atete wa mwira nyanya okwa oekira kaguo kau ikontega nkona kathongi bwega kwa wiko gutuma mbuga kirenguo mbere mwekuru abati kuthugania inya we mukuru we na mwendete na ago mukuru kwethro inya go dictator inya go mwekuru kwe nguo umba gwiki mukuru aikira eto kona na mwiganire iyo mutego kaigwa na mukuru okwari etete socks ithirikira atune na ndi nyote go kona na kamwira ate change ayo na ekirite suit bwega na o gatayewe indi socks ne thiri ire nkuga na mathugani jako ibwega mpere pokarite ndiguru bukorania niri koko ona igwe mbwira ketha mwekuru gikundi netete nekirera bara bagwikira ikundi ete na wathome jange athome mekire one kwa kwina nguo cia ikundi na inge ja ichi ngitikanire na hapo ati mwekuru na o mtu wonde na bati kwithurwa gikira nguo lakini kuri ntu mumbo maana mono antu bati thuganagia mtu ombere gukenia na nguo eku ti mukuru oku ni muthuri waku te mtunge ne ugwa gwengwa oni bigagwa ati ambikirite nguije kiu kiuragia mbere mbati uciuria rukire nkiuma nyomba ethiri rukire ndigwa atia kwengwira kwentukwira we gomba gwikira ngui nyawe ngogeto gaita te kuwa ngui bainge bauga ante kuwa kimbuna
tikuigwa utumigwa na tekekwe uko ukambira ni njega nkethro ntamienda ono gatinda kuina ni njega nkamirita kanyambeni ni murie no to oni ni ngwethra ntikuigwa nganirite kwina manager irutse mbikira nguo mbitangi kusakuzagia nguo kana ombera mbikira nguo mtinda ngwete nguo kintu kira mtu abati gwata kituginetie murano kethera ngatinda ngwete nguo ati nenda aje nguo wete unganira na nguo ntebati gwikira kethera ngatinda ngikuchagia nguo onge kurukira ntu ndakuruka ntu ngakucha nguo ndakuruka ngakucha nguo kana ngitithege kibara nguo ntebati gwikira okwigiria mukuru yani ningwa atore murekana mukuru otekie kirite au otengu ekirite omwera no ntombe oni ni mekirite nguo kethera nkugwa nguo wete nganirite nkugwa nguo kibara rembe nawe nagwenda gwetambuka betankari ou eta gikenagia na njira ari oni ethera nkugwa nguo itenganirite nkugwa ngekuchagucha yangu ntekera nguo na ntebati gwikira nguo kethera nkugwa nguo ngetange kuchagucha yembenikite ntebati gwikira nguo kethera nguo ngeta ngwete ntebati gwikira nguo gitumi kire uregwa ngikwira muthuri ni abatie kuga nguo ire abatie gwikirwo ni mutumia wake na ni mabatie kunyitanira nginya makiuma nyomba itharu maraumania nyomba ni mabatie gukoragwo ni mararorania nondu taru riria twanyitanire nie nawe na tukigurana Biblia uga twatwikire kindu kimwe na aba twatwikire kindu kimwe mbatie ngurorie nawe ukandoria mbatie ngukenie nawe ukangenia maundu mairi ngagukenia ukangenia ngakuroria ukandoria koguo riria ni auga ati muthuri ni abatie kuroria nguo iria mutumia wake abatie gwikira gutivende muthuri angikena ati riria mutumia arathie na nguo ikivataga kuria ndi ikivatagira kanjo na gutivende muthuri angikena riria nguo ironanie kinyete nginyava koguo gikeno kia thuri gikeno kia andu arume ni tha iria mutumia ekirite kaguo gaka kega gatara mucambithia Leure ukwaria mauntu mengi muno na ntise kana ni mukweru wa buria Liza kuga Liza nauga muntu wa mbere ri ngwenu ri ibati nkenie ni umumekiri gima nuntu gintu kia mbere watungania nani ni muntu mugima ncokere ringi watungania nani ni muntu mugima wikagira nguo ciakwa na wise gwicagurira nguo na kuri ura wekaira na kuri na buria nekagira tutingi bota gukararia kuri wanguo iri gwa gwikirwa na kuria kungi guti gwa gwikirwa lakini tika kwenda kurasimisa muntu muka ekira nguo iri ati kuigwa eganirite ankethro atwete kurionga nawe na nio mpende ekira riuri nuntu neka muthiete macerani menu na muthiete guntu kwenu mwenu eri we nwenda uthie ukenete indi we athiate iganirite nuntu wake ani ngeta ngekirere atwiki tweteni nawe tanganiri anani ninkigendania negwe nikiwikirite maguo mama tembo kangu nukwenda kwerera muntu ikirite maguo mama tembo kangu uri ja ukuigwa nyago ikirite kaguo karia ari gutina bata gutinda tugikirira nkindi ya nguoni ya kukunika kithunu antu matikonage uri utheri na nguo ti ati umunthi nuntu nimbikire gacuti gaka gakwa na thairu ciengi ngathi mbikire mubuto ngwicincia na tiga ati ntwarucura omwe muntu ona buria kwenda kuona tondu murathetera ona tondu urauga bau boro wangu mundu ndabati gwikirwo ni gwituguo ndangitikira kuona ndangitikira taruve na tuguo ni onire tumirite twatumia aba ne gaceke aba gakinyamba gakiamba gakimbirira atia gakimbirira oguo mundu ena moguo urona aba na kamba tatia kamba togutamba taburai kaguota kaundinge na kuona mama wakwa gekirite urugamite ni sawa gai guku ni kega lakini ungivitia vanini kindu kiwo guo wacio guo lakini goja gutegera mwikire shwa ngweu tie kurima untije ni kibete jokina ma na gwetia ngweu tie kurima ngwewe na antu ayo ena kiavo kiayo wethera ni antu bitite nkarunga maki nkarendi alafu mpane no tegyo ngati ndo gwithire nyanda gwithie kwina baraba ikirite indaja na tugibete ne jamukoro kwanda gwithie kintu akoja iketomi tugiri gutethania iketomi ari au nuntu ndinangwe ndagwethie gintu ati batiure kankua mamboja na ndinangwe ngwe thondekete ya kuthie bandu bau urauga ni ya kuthie bandu ukariganirwo gekotheria we nginya kanithari nayo kanithari na bila nkoro tabira muno yani wewe kanithari na bila ngua ngatabira nkoro yakwa yani wekera ngwe nkwekenda wetania mukuru oku agithie gantoja angatinda kuosha angatinda kugwithia ara gosa ngosa ya maatie tuanda na inyagwa no bati kugwo gitethairia ketha we na ngwindaja wetethairia ndaruro kumba ketha we na ngwindaja ugo no kumba ruterwa kuoja into na nikitu kya buruka mbuga nkathara gutethaniria ra mtu akumba nabo werewe boye kali ryo kuoja kintu kiria mukuru amioja gwiritu no ngwe no kwendeta wikira indi utuo mbombira pimbite kiongo ikireta kaguo kakario ya rukana ngwe utotetaira
nkwira kaire ombera mpojereu na ngweu ni onkugete ntendete tokiumania nago twetete out utioja mpoje na mbere inkomiregete kinyethri mwana kwenda riu ri thina ri gankurie thina ri ni ngwira nkubi kana thina ri ni ngwira ndaca muno lakini inyinyite muntu muno thina ni ino ngubi no yakubiba muno ni kuthukio boro tondu ariri kundu guku urenda kuonania ti kwa kila mtu kundu guku urenda ko amuthikiririe kundu guku urenda kuonania kundu muntu akwenda kuonania muntu gekirite nguo ni kende kwere mwiganire na nguo wekira kwina kundu kwingira onania mithaka ni rauna mithaka na riu tatiga ngwire wona kuonekana muno anani ngambo weka na kingi Mr. Njoe mbuga ucho taira wetira kethira ithokona kugura maua no ntubwibwije ora bugira bwe maua kuru kuigwa mpenda ndienda riri ria pink ongiria purple thayu na ndi ugwa ndi kuona iyo arira ria purple irio thongiwe na nguiria na ndi na ukiarairia purple u nguo withurira mtu ri withurira mtu nguo ni uraja ni ukuyaki kana nyarangi turi ariria kantu ngwire umba gwikira kinya rangi ni tega imwe kuroku ai na mtu na thongi obwetete wa mwira onjo anga no thongi nguaga onjo lakini kurungi bugetania noe utege ugwe muntu akore wa mwira oi mwaro ciana my sister in law ino tulare ore akarika wigiru inyanthoni kaburia bau aria o manondo arire aria o manondo arire nimbere gakuthio uguo ngegua mundu erwa atirire umuritu akirwa ni mundu wai gaga kaguo gakuwekera ni kakuve muno akioria atirire akioria ni ndaga gwikira gaguo kakuve ngendwa no kana ngagurwa no riku koguo ni kuonania atirire ria wikirite gaguo gakuve ukorogwo e market kune kuonania ti mundu umwe ni andu onthe amekagira tukuve ni kuonania makorogwo mai market makorogwo mai thoko ri market na kutuga thoko kwigania kama onthe na kati nkore mwe ambo nyite baria tuthiete ruga baria ni auga thairia na kuguriria no korwo ina kaguo kau gakuve wa market na nuonire mundu na angiuka na angikugura wa ukagua kwa menya no waumire market ikira kindu kirasa oni nani ntekwariria ugo gacentia mwikire ugwe twari market nago tukionana no nginya gacentia no na wekirite suit jeu ugeka irambi nandi no tunaumire market ni rio kende kagita kana ukakita gongerera tai no ari na tai irio ugo kende kana na ndeko gakusakusia muguto utugwikaira jwankita na iratune kana imbiongo gacintia kana imwe kuru akio bati ucintia bwagurana mundu murume no mithemba mingi angikorwo na kwendire ni na suti ya buraki amuthikiririe no anjenjie gucenjie ni to angikorwo na kwendire na suti ya buraki ngekagire ya rendi bas tukinegana na awi mana ni ethra ompendire ndangu enkue entune kamikagire na gwikira nguo cia kwa ya ntune oni thene ran kuigwere atagate aja ndigwo wakiariria nguo enkue nani ntekwariria ndigwire ogataga go nyawenda mwakurwo kwetaga kwei menya wetaga ruterero wawe ni ndiuge nyethwa mwakurwo kwenda kwea na kabwite ni noe kinya igwa getaga nkite lakini gagugukenia wewe igogukenia na nigagukenia niyo bakwa bau gutira thina bau gutira thina ari no ndiga kakiuga no waguswa na goko no nginyororio kamuri gakwari uma bu ne uma guswa njwe menya Mr. Njwe pointi yako menya bongita kwi gintu bati kwerewa kwi muntu theko jon kutheka kwi muntu utagaka ntenda muntu wi watha kwi wonginya wombo mpandikira SMS na ndi akambia itumpendete watha muno na ndi na ndomba kwithirwa mwekuru nda monera ntendere sura ndethire mbugenye thambe into kwa ndatega mwanka ndaigwe na tampenda kuona mwekuru ura kaire ubu akariu koguo no etikanie na aya kumena tuguo tukuve mai sawa na ndi ariria kire kiuria riu ambo tiga ngorie kiuria angikorwo uguo niguo au nundu ni neguo no arituva mwena uyu riria muthiete na mutumia waku ikirite gakuo gakinyite aba ukinegwo na bonjirare na mwita angatukene muno muntu na gitu ukagurwa kauga ora no kwa kwa kwanga bakoni into byako bidongi wete nini kararia akate muogu mwete ni bindire ona tukiarairia muthuri kwina bangi batonya ira mbuga mwikire jwetu jwangu tukirinyana bakuno ai mam tiendete ngweu mam utibwiri ngweu
kurekira akinya go mwana ombo ukara kwira mbuginya mwana agacinca mathugane jaku na rekana na mwana kuninya ntu bangi ome kwina ntura yenu kwina ntu bakura kwina ntu bangi beta kanisa tofauti na ni atori benu kwina the society in general antu bara jathurukite antu bo pomba gutuma mtu no ri kwa gacinca moikire mbuga nuntu bo merio yao nuntu bora ba ugaga nuntu ba antu jara ba unjaginya na unturene untu tonu lizo tebatio ugucensia wewe ugasa kuthirwa wewe ni ise na ni witikitie na ugeetikira untu tonu tebatio ugucensia areke ugasa kuthirwa ba kumwenyo no gwitate no kwimenya no geetikira no na gutiba ntu tigetie nuntu ri utigaturwo thikagiragia mauntu mantu werwa mundi ikira entune ugekire entune ikira ngirine ugekire na muntu muka ekagira nguo kuringana na gintu kia mbere buria ugire ire nani ndenda kuuga atire ndenda kuuga ujo wewe atia ngwenu uthiete ko ndenda kuuga atire tugucokere arafu tunogoke kidogo kurie ngwenu ri na mikira ri ni mbigu atia ngwenu ri ni kunthiete ngwenu ri ni arangire ku ikaguo gakari tatiga mbikire monekana umundi ni gakumbigane umundi ni gakumbigane nikigutuma wenda kuthie gukia gikeno giakwa ugiuki ukiringe nthi umune nkoro ndiaririe rutera rwa community kuri antomba gwita kethira gi community na antu mategaroke na community wejo karakiryo pakauga ngwite bui kwigita rimwe twenami ntere uchaga itinde twethira kwirwo njirwe ta nantu na twerwa irazima wita nguo tweteta kansene kaitinde u twerwa irazima wita nguo no ntugeta aroje tori antu ibeite nyekuru twerwa bogaita buinda burikire au na ndibwite pero na bo arego mita bugeta aroje na ndi no umeta ndeje no igaguo ntori bora bomi lakini no ntono kera gweta na roje no monka okare kuringa na community bote bakuona ibamenye na atarene tikaba nchoke no choke wathi kithunu atia dikerani okeja kwithwa thaiji kwinguo iomba kwa ibisha community na community ni kunoga watego kaigua atiri yakana nora nagire Anthony anga nguire kaira iwi sasa wiki atumbugire na kaira ria gwete ba machonganirwo ugacincia mukire ne ati ogwe karania na community mbere ukethirwa wina mwikire kiugo kia Ngai kirauga atiriri katucoke imandiko ri kidogo kiugo kia Ngai kirauga twi marwa ndise kana uranyita twi marwa cia kuthomwa angikorwo nuramenya we wi mundu na we okay muno wa Kristiano andu aria mathiicaga kanitha andu aria maici uboro wa Biblia we marwa ya kuthomwa koguo no nginya withondeke ukore wi kindu kiega wana andu magikuthoma na neimba magikuthoma we ngukurengera bau ogu Ngai aombire mantu mambere maombire amaumbire maikithunu rira maebirie rira monire matena ngu koguo ugwitikira kutinda gocuthiriritie ngwira iria mbikirite ni we mwebia na niko guceria mebia na niko kumbikira mebia ukajona no ceria meya ukajona dusi ima waceria meya ukajona ukamona nuntu mbikire nguo nikenda mbigua ni mwiganire nikenda mbigua ni na yani itagwatia nikenda mbigua ni mwiganire yani wakumagara na wina weru na the grace wina inya weru go gwitana ara witite na ukenga ku na gikeno kiu ni na kionkoroni gya kumagara ndi mbere yantu nikenda mbota gutungana na antu inuntu tatuge ni muthenya kurite muno na kwina ntaka wabota kuona muntu ekirite nguo iria njeru chwa no kona athiete wega muno utina nkinya ntaka wate na ntaka nuntu na kumenya kiria kirite society ri we karabara kuthikagiragia muntu ule nikia muno ekirite nguo iria njeru na nika kwina ntaka ri ukarogita atia in fact muntu onu wendete muno kwaria nteto ciene ni buria ena karuritho kuu ndani yake atiomba kana atije kura nguo tuge mtu atije kura ngwici injeru muno icia white muntu agakaraga kiaragia nteto na thina ni tegwa wina thina mono tegwa ukethro wina thina egwikira nguo muntu kena thina we na nenda kumirutirira kuri we Rusia athithia mutundu ukaigua ona watinda acukite atiomba gucanwa mutundu jwa wetanganiri thina te mutundu jwa Rusia thina ni meciria maku thina ni kwithirwa ona we mbuga mutundu utikuraga atira mutundu wacote gategera kaingi antu bara na uome antu bara batindaga kuga athithia kaingi tegwa wina thina ni momena thina kaingi tengue kwina thina imathugane joje na thina woguo tega muntu ekirete ngwe nkwe wona gambi kaburi
Kyo kyo ubati uciuria. Watega muntu ikirite ngui nkwiri wona gambi. Na ni kwena bandu tutararoria, kwena bandu turatigire tukarega kuroria tukeuria atiriri. Tareu kwena andu mendanire mai thiini wa kanitha. Ndise kana uranyita gutivende we kanithare ugakorwo wena kaguo gakuvi we kanithare no ndo wa mathomo ambotige we kanithare no ndo wa mathomo maria mathomithanagua no nginya ukorwo wena nguire bati ukorwo na discipline ne uma monanira na ku ugu njirare no ukorwo wena kaguo kau gakuvi ina rio riria nga tukanyita na ngina kura ru no nginya tutonye kanitha na ngi kuenda riria twendanire wena kaguo gakuvi ukibati gwikagira uria ni yakura twi kanitha kanitha ni mwanya na kanitha ni mwanya ni gutwika mbinga nthuku muno nunturi ngekagira kauga ngekagira kiu kirasa muno tukathi kanithani tuma kanithani ngekira karaga kubi ndire ngwere ankubere ni ngwere kubibite gakinya ba ere ginyete aba ugu naga kwena singe wonaga kuma aba inji imwe kwambata nginya aba tafadhali bau batikoro anu je nyame stanjwa kwenguote ke kwei lakini wetaga ugu kona dakira task na ironi ora wona muntu ou nere ndaje kwa kama ingi x-ray na riu ri yo tagoka ona nguo cionthe irekirite ikiona na ira ni ona ndeto riuga nya ni njaga kana mbe okay kuringana ore ni ngiuga atiriri tari wagi wa Anthony wa gwikira nguo twanginya ati ukonene kauga kuvi waneo ndasa njeke ironania mwiri wore othiete no undu umwe na eno mbeku atia na eno nguvi nundu gwi bandu utangithie nayo no rege kuthie nayo gwi aciari koguo ni ore ni enda kuga kaba mundu ekire nguo mbega nguo ina gitio nguo ngithie gwi aciari nguo ngithi kanithare nguo ngithie minandare nguo bandu wabonde we sawa na we mucie we sawa na thie mucie kuona muciari nuntu muciari onu athie kuona kiombe kiria ngai yaombire ti ngwere tumitwe na njara cia mundu kethera nguo ono rinde tiga nguo njakonaga enda kuona nguo ugatiga nguo ara wika ucuragia enda kuona nguo etagatega nguo na tutindie twali ndikwira kaingi mathugane ja muntu uguo tega no nturi tutegere mikarire antu mwanya tutegere mikarire twi Africa twi antu ba Kenya tutegere mikarire antu ba nteringi cia Kenya kura antu bekagira mikathe yake na tumukathe tunini na bageta atumia mutie kareta andu arume mugwe bandu mwana egwa arume maruteto mabetie manga mutie kareta atue lakini antu bau uti muntu ugaga baikithono atia mukuga tiwe tutie na bai kwa kama ti metho makuona garume rira mekirite ito ira itembe wanona mundu murume abetia nae kanini uko ni kirungu nae toronga mirau ningukwira toronga mirau na rusia gwira twacoka tunogoke gitakaga kai mutegere ugacince mutambo tugucokera mutegere kwendelea na mubango wetu jo tucokaniria kanywa iguru ria mwikire jongu na ni bwega kwithurwo gwatanirite natwe no tatwirukira na tukomba kwendelea tukumenyithagia nkuruki na tukinyithirie aria Lucent ndiromba wendere kugu kwenda kwira kane mwire aneka tugucokaniria kanywa etagwa ntemangano ya kanywa te aibanga ure nenda kuengerera andu arume ru kanyambe ngucuthe wega nkuria atiri muga gaka matiora muntu murumure wikirite wega mutivende arume mai mathina mamikirire njwe wabota gucutha muntu murumu kauria mani magerio yi urekirite wega mama ni magerio of course riria umite na gasuti na kasuti na kasati kara karingitwe bathiga kanyoro kategwe mundu ciatake na mabetia niki tukiega muno gia kuona kwigua lakini kurugendaga bantu akaumirira magerio na ekirite kwikenia we mwenyewe na kaingi atikenagia rume maria mangi ino kuona kimuntu kiathiire kia rutha gym wega wagicutha kinereta gwa 6 pack ana we muntu muka wacutha gugu no kwenda gucutha ringi ne kote kwenda kuona gicutha lakini no kwenda gucutha nuntu gitukiega nikiega wona ina inio gu kauga ya wandu gutumana ngari kurita mamo ni gutumana aturi tureke gym turu ibati baito na muno tona muno mangi ukona mekirite kibandi ukauria tule tuguruka hadi tusende ugacio ukona muntu ngi ekira kibandi ukauria wa aya tembaria renge ende kiu ni gintu kiega kibetuke ugutia kwibenagia ati arume akamationaga muntu murume uria wikirite nguo wega na gintu gia kaire gankwire mbugaga atiri muntu murume ririo kuona ekirite nguo agatuika negucaga nwe riria ekirite wega ema na keringa tumarashi
Unu ni muthenya uria wa ncuma wa Saturday neringa tumaraci ekira casual wega ino ti masuti riu ekira nguo iria na ni wothiire acagura auga ni menda ningirwe bathi area na area na area na area na area ekira wege nu kumuonania into inu na kwira ruthogu ukona we muntu nu bantu bau beno ntu kwena kuthie na mbere akinekira iratu akina gitawa akina kiangaria yake akina ringa mwanki na akina thie muntu nu ri aratitikira gukwira kuri athie gintu kia mbere athie weekend athie bantu baria kwenda kuthie akinya wanantu mau maria ugu mamuona makona muntu nu ri nekarire na esiria na thura gintu kiria akwenda gwikira nekira gintu umuthi ugu gia gwikenia we bake mwenyewe Nginya we ngokona nake ni. Nginya we mwenyewe ukona nginya anagukaura mbura ya muntu wa makembo atikira bura. Neguo no nie ne mbuga gatiriri. Nie ne mbuga mundu andu arume kuringana no gutukorogo tumbitwo ni mwathani ni watheru ni ngai. Ugu tukorogo tumbitwo ni vinya muno kiruta mundu murume mabiti ati ni wekirire nguo na. Atiga we uti mwana mega na matangi. Ambotige na guti mega na tangi na agiti agekira nguo. Na guti ndi ugakothereria mundu murume ekirite ino ciikuiretwa iretwa ipusta kana iretwa ripusta kana cietagwo ati Jeremy. Lakini ndigukuria aya ukwariria muntu murume gwikira ipusta. Aya kukethirwa ntenda wikira suit ndimwe kuroku. Ndenda wikira ipusta eu wekira. We no mati ucio uri uthaire ugire ubati gwikira na kwenda. Ugareta thina ru vendo wabutia bari kana. Ambotige gwire kwina nguo ndangikira ngukenie. Lakini no kwenda mbikira kenda ngukenia. Wewe mutumia na we no ubati ungenie no nduri muthuri guo. No ni ngurira na thie no nwikirite kiu gitagwa na gukinyasha. Nani ndiuga atiri ni inya mwe kuro kwenda wikira kibandi. Kwa kira kende kirethwa ni wa gutega akagwirua. Kinya kwira mukuru okwa wikirite skirt mbono ogwirite uthongi muno ugekira ikira yo bau turi bamwe riu tari we mutumia wako na mbira mbikire kanyasa vaina gukumvana simba na mutumia na gukena wagukwigwo kiugo ugu nikyo gigutuma wona muntu mukore wigucarire ekira kaguo kau kuga ni gakubi kuri nabo egucaga akibitha kana akiganira no kwigwa nego agwa boro ando aya tungu ndise kaonire tungu kane ari kumenya ndingiriga no nega point kando arume muntu murume atiga riu ningukwira bagu ugu nuntu kuri arume you know ekarita you know ekari wa ugu negwe akina thia kinekira ngu akinekara ringi wa ugu mucutha kuko ni kumirite wanathie to nginyo konaga by the way muntu murume onu anwe no menya maso ici nicio kenagia atumia ireko iu muntu akono into murume ari kwina nagwe kuko aingu kwingintu gikiega no ti muntu tiona gintu gikiega lakini bwitho menya butiona umwe koro muntu endete kamuntu slim kacheke akauga kurora thine mu akona ongeanga na kurongi kurukura goco kurukura ribu ngukwira atiri na muntu murume onu muceke muno onu wikari ugu umane ati na isikire ekagira akegwa bwiretu na nikiwa nawe muntu mukoka athie mugurire sati intune na atiendete sati ire antune arume ni angwana muno te aka by the way muntu muka atikamikira nguo no kegwa ino ne woni rongurira uregire kunenkera mbia nikinkadie kegurira muntu murume wa mugurira gintu kiria atikwenda nuntu atikwenda manegene nyo atigekira ageka atigekira o agaceria njira iria atigekira nguo lakini guti muntu utisi anakana karia kanini nuonaga gwikagura na gatinda agekirite na gatinda no makana tuma Jeremy ni nkuona ukithekanita no kwithira kantuta anakana karia kanini guti muntu thika mukaria endete kaguo ono kiuga oguthinera ukiraba sister dice thinera ukiraba wauga ati mundu murume ati anga ukangurira kamuvuto kau kina mbira mbikire no kaipsa kau tambo tige nyambe ngwire okay wa mundu aikirathi kiria akoragwa no nyita no ma tari ku yengi wonaga ni mwana ke ndirarega yesi wana tu tha cingi twika coro twika nyama kembutuga twika nyama iyo gude wega muntu gwitikia bobulebo tariu ungi ukatia umbire mbikare ati ungurire kamuvuto gwitu mivuto anake mambata giugo katiambataga no wanokageria gukambati uguo gatingiambata nundu minya sipu aba yako ne nguve no na gukambati uguo akarema koguo no agakinyire naba no gakinyire naba nita muthuri gukite ukina mbere kira kamuvuto gaka ati ndiisa gioguo ati ngioneka na gukuvuva uguo hai lakini ndo bati gukenia kethira ugo no kwenda gukenia kirio kwenda
nyomba no gatina njira mbega nigekire nyomba nginaruta nginakorwa no na kaire kukaringana inya ina atwitite no twithiro inya ndendo wikira utinda na kwa unja kwa kwekora gwita kwa dressing to the occasion kwikira nguo na nora witite na utegerete maingi kaingire tugeja biatho bietu Africa kwibara benda gwikira ki Africa kwibara benda gwikira ki asungu kwibara bangi nyanti yena tabenda gwikira tutiere awa kabisa ndagwikira jo muntu utekwerewa ngweje ekanire tweneje kethire cigwitania nka no mwango tegiro gateka ndera utega wonethera no uona uonethera ni pau bare boko ya gusokera gusokera gutega ugekira afukari wide ugasokera ugatega undona kweri ni muntu wekirite ona gwote gwitiki gitu kekari kiwetikirite ethiri kiathoneka ni murano ni ageta kou tuge mwekuru mu Africa abati gwikira ambija kiathone bi mirano kiathone ja bibi twitaga dressing to the occasion abati gwikira atia mtu murume mtu murume ugucierewa ugucimenya abati gwikira atia mundu murume uremenya uri areka no uri abatie okay thasi inge no wega gwikagira kuringana no bare uthiete nima nwanyita angikorwo uthiete othikire no nginya wenywe kathuti angikorwo uthiete wira no nginya wenywe kathuti lakini thaire muraumagaruka na mama waku na bau uguo thaire murathie gucera kana muthiete na ku gucera ngia mama no vati ugekira at least okorwo ni ga t-shirt na ka jeans kega karonania yani ana wewe na kunjira ari waro ruo konekana ile murume ucio baba korante wetekanire na wewe si tienda kuendagia na gintu kiega si ka jeans kau na ga t-shirt kau kakambiriria leo thaira wekirete thaira wekira auga wekira suti ugekira suti muranu thaira wekirete suti muranu ne suti nuko me jaka mugutu chako nandika ukugwata poega tuge kigoti gikugwata nwekirete taino wekirete shirt muranu ne murano no nijijwa kuria kunyira kuina kukenanira mantu ja kweba ebia mwiri kou kwena mugithi jukainwa ugo no kuona jaka suti ewe kire utekona jaka umba gwethera we atari ne yangu tuge gwatuka kintu ja kiu muntu nguo ni kugwete poega utekuje jaka we atari ngwe utuge ni office tuge ora ndagweta ni office ba uo gunte kunga utekuje jaka ngwe we kugwete mono ekiatho kiu ni akwegwe ikimwaka nkorore ukethwa ni ikwegwe kigekena utekuje jaka yumba kugwata mono tiomba kuria inya musiki juju kuria kwega kubangeta kuina musiki abatia kwario bora musiki nondo naguo musiki nwa mithemba mingi nwanyita kwena uri kwama gukira kwena guo wingi taru urarugwa tv urarugwa hua ukona mundu aruga hua kwena guo tangivota wena nginya thuti ona wena nguo cia kawaida utukona jikega kuingira riu kwena musiki ungi na taru nona ukaina gatugo tutwende chui murano jwa okwino murano jwa okwino okenio baba ngauga ni atiri kuthio obiki no kuringana no thiwa wikire ukethwa uthiete antu mekirite citagwatia isieko ukethwa ugo kiogekira na ntuko ino muntu nakwirwa muke mwikirite cia ngirini cia mburu muke mwenjete njwireo muke muruthi na nuntu muthenyo nu obikite muthenyo waku ni muthenyo wa maria makugurana bari una nukwenda kumakenia ukamatia no gekira buria makwe ukama kiu ni gintu kia mbere na gintu gia kaire babuwa wanangikararagia nkiuga nguo ningekira buria nkwenda kana buria ntikwenda kuri na nguo cia kuthio biki na kwina nguo cia kugitao kwina nguo cia kuthio bicini nuntu obicini tutibota kuthie twikirite itamba iria nene muno na twikirite atia lakini maybe ni mutumire wa nguo ti ati nuntu nguo ni nkubi kana nguo ni kwambata muntu muno kana nguo ina mureho munene muno ina siriti nene muno muntu mukatigekenie na kira kwenda gwikira enda gwikira kiratu kia muthece kikiga nogu kavuria ngicoka vuva kidogo uguo sister Lucia ugava enyewe arume thacingia na tutwika nyama Nusi tu kanyama no. One, riu umegira kanyama riu. Kanyama abo twire akote thaingiri onde. No wega tukarurie mene onde no ndwarire. Wananire ta mundu murume gwe kundunduragia nginya uri arume twikagira rimwe. Ngeguo ndu ucio ndurangenia. Utaru kwe mundu mbirega gucemania. Nige tumire gwe ngiuga ndu makiuma nyomba. Ni meranage ngwire ubatie gwikira. Kuhugo tena thina. Moja mambirega gucemania nake na ni mutungue ni murathime na kunora. Ni maguta. No anyita. Riu aroriga kuo kari ekirite gitindu ici kwi andu manevevaga ukona kutheria mundu avathiete oguo avathengia akathie oguo no akathie kona no anyita nona kaguo kari ekirite kamunyitite kathiete ku oguo mwiriri oguo na mundu murume nona maroga kuthereria mwanake nake ekirite muvuto twi andu arume ni tuvatie kuroria maundu mamwe vaiana tukiaragiriria vai na ndikie tumiruse auga atiri na kirwari rwa rukario rwa irizi wauga
auga kethira ikiatho na witite no bati kumenya kiatho ne kira witite kiabiere no withro witite moranone indi ugo witite nyamanto ine teka ukari nyawine muno teka wendete kuina indi withro na ndi kwira witite nayo ina mwanya kwi mwarimu umwe ndirene antu amwe ndamuone jete gakoromone au thokone omutega uria akari utete ki mwarimu kira tugitengwana ne akingi mwarimu umwe ja mukethia manda muga akomona uga uria no school yetu indi mukethia ate kwenda antu bauga wa oi mwarimu kira tugitengwana ne akaruta ciana ati akathomithia ciana na nyuite boega na omutega inya na ndikibura igituikia na ndi muntu jo ri ucio ndangethomithiria mwana ituikamatage na gitio gitu o mtu ari gitio carry yourself with honor o mtu ari gitio kiawe ugwe muciari wina gitio giakwa na mtu kiaku na mtu uti muciari we pastor wina gitio giaku na mtu uti pastor no tiomba kwenda gwikira we pastor tiomba kwenda gwikira ora DJ ya gwikira tukaroetania na ngwicie ni mwanya ko omto ne kire ugata gitio man to John the all things said and done man to John the jaugina jakathithwa kugakinya kanya kara ugo kaigwa ngwe kinye thriba kugari kwa ngwe wi nkuigwa tengane nkuigwa kwa kuigwa gepinya utenda kuga ni kuinyita mono nkuigwa jake ngwata gwatakani wethera no kuigwa ni ukugwata gwata ni kuinyite kaka ugwe wengo ati kumba gwike miruki tigana nayo sikamata na gitio giaku ethera ngwe ku ugwe muciari na nwitanite na baku sikamata na gitio kiu no ntuka kure kiure kimwe mwikire jwa kure tuonagia mwana waku mbi imbise thaira wekira we mtu murume wekira we mwekuru na kurera na bukurera ngigucokia bugo mwana wo govorwa pastor na DJ atete pastor atie gwikira atie kirege pastor DJ yekire ki DJ ni andu othe mabatie gwikira na njirere yagirire imwerekana kwejanaga ingerekano akwejana bwana Nchoe no ntore mwerekana jwa mwa achara jakarikaga leo itete bathroom utekera ngwire ekoya nisene ndire witite rwimbo ne utekera ngwe akuthie bathroom utekera no utekera kanisene no ntonone through DJ bara baingi antu bendete muno ku entertain imetho na kairi bakona antubara bugukaranira bo ni ndukembethi okona na ndi muntu ndukora witite gwitira ngugi ndukembethi nago uri pastor antubara ngugi ne witite antubara witite gwitira ngugi ni a Kristo we muislamu we sheikh mtoro witite gwitira ngugi i muislamu unwa witite kuthomithia ko tiombo mbera wije wikirite suit sheikh agekira ora abati gwikira ekire ngwira kanzu ora abati gwikira pastor ekire suit yewe tikamata na gitio giaku arafu kwina anto barenda withirwa kwi anto bara witite otumikira anto barenda withirwa kadiatia expectation yao untu buraba kwenda gwithirwa ukari abarenda gwithirwa ugo kadiatia bakuona bonaga mtu ina gitio mtu ina akili timamu mtu kumenyoretete mtu ina utaratibu kwi nguge kira utiukara utaratibu utiukara akili timamu no utiukara mtu ina mwelekeo utiumenyora wetite bubule bo kethira imuciari mwana ukua kuonaga we above all we igurure kila kitu kinyari ngwatirwe jaga kwira jakawena inye kumuoria ni wirigiro bo ugo kethira wina gitio je kiu kire mwana oku kwa utha kinya thaira we nyomba kana we muciari we nana sikamata na gitio kiu mwikire jwaku ijuge muntu karitu kuona ris vandu apa na votha cienge sam rimwe kwi maundu tubati gukorwo tukiroria mikirire ya nguo nigetha ukora nurekera nguo nguvi kana ndasa niguo kiumo kia undu uyu nigetha wambiririe mundu umenye kwi andu mauka makambiririe iguru gwikira nguo kwina andu mareragwa magikagira nguo ndasa ugauka ukambiririe iguru gwikira nguo kana ukambiririe we mwana no nyita sikanura nyito guo nienda gukura ni kuraringana ni ba wambiririe gwikira nguo icio ringi wabota gukorwo ni kurekira nguo nigetha ati ukenia andu kwanja kura gwa kirimo gia gwetua ni kithuku gukira kia muciarire ndisikana guo tondu tacio kirimo gia gwetua mundu akabanga gwetuire ngire nguo na nginya no angirorogie guo arorie kira kaguo ona ndorona ageka ikira kaive gwe guru agakuroria one kana urona ageka ikira ringiri andu ne mekire nguo mbega wa untu ne igita riago nunturi
mwari uyu wa miaka 18 ri 19 ri nenda kwa rucio ria gugurukinya nuntu ena mathaa nenda gwikira tuguo tu twikari tigana na mwiri ke kirugu gasa ni ibinda riake tigekire ugu muntu murume nwenda kere makugendania no nenda kwenja njwiri na akabakarangi tigekire ugu wa untu ne ibinda riagu niyo anankiuga ni kwenda gwikira buria mbikarite kan kwenda mwiri tu uria mwana wakwa wa miaka kibao ekira nguo tani nuntu kune kumuima igita riake riria abati kuruthogu indiri wana tukigendanagia no ugu ai nire ntigano nani mbikire kwenda gwikira thagia kwenda gwikira rusi yako ingora kwenda kuganjwe takamboje rwari rumwe chairo kingaga ni uria ni ngiuga ona rusi akiuga ni etikiru ekirwe ni gwikira ni wega mundu akora na right yake ya gwika uria arenda no ni wega tukaroranagia mivaka nigetha tutikarakari uyu kukira uyu wingi koguo korwo andu ni manyitanira mekire tuguo twega ni mekire tuguo twega twina discipline na mundu akithie na mundu gweke gucegea na mundu wake na muntu nanda kethirwa aije nguo ndekire kanisene nguo ndekira kuma aramukorwo kwa ome kana nguo ge community yawe kana kingugira kurita riu irio tugeire eteo riria ria mwikire jwa nguo mutegerio gucigirwo wengwa no cionera muntu nekire nguo kuringana na uria wengwa akuga gwikira no inde muntu nasikamate na giteo ikira nguo iro kuigwa wengwa nunganirite na nguo iria ngugieku kana murunga mojo waku kana position yeku kanya kare kujukia nturene kana katikati gantu katikethiro gakithuka gwa kethera ugwe we mubiri kotangasaga mantu ja kanisa kana uri muslim ikira nguo kuringana na uria musima mojo waku kire community jugugwitia wikithiro gikaira nguo mbwega kwithoro wina atwi mwanka twathire mubango jojo murunga kutharime mono na mwanka kagita kau kangi withoro na kanyaga kega